Kanunun niyesi olaraktan Kırayışa kalkmış. Adında ben gözümde kalsırayım. Yeni vakım Temirhan İman dedi. Ben Kazakistan'da Sarıkaş Vakfı'nda söyledim oğlum. Adında 65. yılımda Taşkent'te Nizami altında Bedi Üstü'nü bitirip İzgap matematikini kabul ettim. Ben buna 30 yıllık şıkaplarını Cenab-ı Nesli'de 60. mektepte muhallim olup Köşe'de çalışma geldim. Sonra bu mektepte internet var ekan. Başka kalkma, sapmazı şeylerde 8 yıllık, o yerde 10 yıllık kumarında Köşe'de gelip internette zaten okuydu. Sonra 3 9. klas, 3 10. klas, 2 11. klasdan mağan matematikada sabah verdi direktör. O gece 2 saat meclis dedim, 2 saatlerden 1 saat al. Sonra bundan 9. klasta okutan keyin bu mektepte 10-15 yıl dövrümünde medal degen amağına, o кезде altın medal, kumuş medal degen болады. Sodan biz жаңадан 3 mağanı bakıyoruz. Fizikadan, kan basıp, Amerika degen ekimiz paralel okuduk, sonra o жерге fizikadan mağanı bakıyoruz. O degen жаңа direktörün karındası var. Polat Asifek degen, Mübarek degen karındası. Buna Taşkent'te kıyım fakültesini bitirip, o жерге muhalif okuduk. Şöyümüz, sonra şöyümüz aklastık. O кезде altın medal, kumuş medal degen болады. Sol medalda bölek olsun okuşatты деп. Сөйтіп, мені 11. классқа класс жетекшілік берді. Сол класста Кенжебаев Қыдырәлі деген бала жақсы оқиды. Соны 5. класстан бастап жаңағы журналдың бәрін тексеріп шықтым. Қарасам, сол алтын медалға сәйкес келеді екен. Соған сол жылы сол балаға айттық, сенің мүмкіншілігің бар, әрекетіңді жасап, біз қолымыздан келгенше жәрдем береміз деп. Сол жылы 3-10 класс, 2-11 класс, 117 бала мектепті бітірді. Содан жаңа Кенжебаев деген бала алтын медал алды. Сонда 9 класста жаңағы Әкәрімнің әпшесі Есенгүл сол оқитын. Оның мен Талғат деген баламыз сол 9 класста сол оқитын. Мен оларды 2 жыл оқыттым, 9-10 класста. 2-ші жылы Әкәрім жаңағы Толқын деген балдар келді. Бұлардан соң өте оқуға деген ықыласы өте жақсы, айтқанды орындайды, тапсырманы артығымен орындап, өздері қызығушылық білдіріп, сонымен оқып жүрді. Мен 2-ші жылы істегеннен кейін жаңағы ғылыммен шұғылданудамын деп академиялыққа жұмысқа орналасатын болып, ол жерде мұғалімдермен қайырласып шықсам, жаңағы мектептің алдында Әбдікәрім, жаңағы Жабаев Толқын деген, жаңағы өсір көкөтіп, үшеуі мені күттірген. Соядан 2 бала жылап тұрған. Сонымен мен әлемсін біле тастап кеттім. Ташкентке барды. Сол не керек, сол 10 класста оқып жүргенде жаңағы Әбдікәрім менен жаңағы Толқын екеуі 9 ай әр сенбі базар күні Ташкентке қатынады. Содан бір күні 68 жылы бұлар жаңа жылда мен үйіне шақырды. Қорсайға. Sonra Amerika деген жаңағы физикадан білетін мұғалімдер екеуміз бардық үйіне. Барып отырсақ, жаңағы дастархан жайып тастаған. Содан жаңағы отырып шай ішіп отырған кезде
Ya bu koyun çiçekle baktık bizden bana soraydı bak. Biz ondan için kütmemiz, o koyumuz, koysamaya koyumuz. Bizge o çiçekle dese koymay, ya patamızı alıp koysaydı. Dedim soğunu söyledi oturup, ya Meryem ablamız benim karşımda oturup, ya bizge bana basa işte, efendim ağabeyim bakışı, hepsi gibi öğretmişler. Sonra da yakasına kaynadı oldu. Ya ağzımızda kit koydu. O kit almasam ket baktız. Bırakıdan yine baktı bayana başarı oldu. Sonra da artık doğum yıkıyor. Son Pavuza kadınları var. Allah üyesinin bitirgin klas. Biz komisyonda var. Bizim yakın istemenin neticesinde şu sanmayı geçirdiler. Erkan'ın bitirgen pazarda 5 komisyonlar aldı. 3 yılın içinde zor bir 10 komisyonlar aldı medal. Mektepten abroy koyduğunu başka mekteplerden sonra nege Avusturya'ya başladı. Alevden ben sol Toğunuşunda Afgan'ın Taşkın'da Ahmet Tafsır tam benim karşımda cadadım. Daha yesin bir hafifesi bizde para vardı. O karşısında bir kız etti. Daha kızın benim cansızlık kaldı mı? O gözde koydak mı yiyorum benim? Ben böyle geçen günümden nesi kovup bilip beni aktarmakta önce dizini çağırdı bilip. Kömür o kulak sıvaladım bak, benim ağalarım canlı, bağırıp